Okay. Ngasi previous year question khar nainaji aduga noi NDA dadi hangba aduga keno dadi hangda noi gi class 11 gi syllabus tadi yaudaba extra topic khara hoi keno ga mana bai tar coefficient of variation ga repeat mana ba topic aniyem ga adu tawthomji aduda hangba question ani khatang ju tawramji ai hen bayam taw dinga moy koi time limit se kano tawbani na akoi si loirne aduga probability tawrani probability tawr matungda nangi kano tawni koi english tawrani english se monday numite tawrse monday numite horji english se aduna koi chapter ang kutanga mi ngasi previous year question je loiraga kano paiduni no ye English. Okay. Aha. Dan nog ooit ook die zeggen als je statistics ki. Als niet dan ngarang guys het ba nang ngarang gana class out di. Okay, the let's go. So question yam tawgumje. Idea koi keno atopa topic kharam ju tak tuni ko. In the previous question ko year question on the statistic happening. Am question masam naina che. To 16 dang ba. If the total number of observation masing je kya ne ham ba is 20 waram tar ba and summation xi mayam da tin fall na 1000 ne ba and summation xi square tin fall na 84000 ne ba ko 84000 then what is the variance of the observation? See observation की variance क्या ना opposite distribution है see की data जी see की distribution जी की variance क्या ना A the 1500 B the 1600 C the 1700 D the 1800 yingje khui kamai tor ho ja yingje
ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯔꯨꯠ ꯀꯥꯔ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯔꯨꯠ ꯀꯥꯔ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯔꯨꯠ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯪꯈꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯔꯨꯠ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ 1/n ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ n ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯁꯃꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯐꯥꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ fi(xi) minus summation fi(xi) square fi(xi) whole square ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯐꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯐꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯐꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯔꯨꯠ squaring both sides squaring tꯧꯕꯤꯔꯣ square ꯁꯤ ꯔꯨꯠꯀ ꯀꯛꯊꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯥꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒ ꯔꯨꯠꯀ ꯀꯛꯊꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ 1/n ꯁꯦ 1/n square ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ 1/n square ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤꯃ ꯁꯤ ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯀꯛꯊꯅꯈ꯭ꯔꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ 1/n square ꯇꯥꯔꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ 1/n squareꯁꯦ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯤꯅꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ n ꯁꯤꯃ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯃꯦꯁꯟ fi(xi) square by n ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ n square ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ n ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯛꯊꯅꯔꯒ n ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯃꯦꯁꯟ fi(xi) whole square ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ by ꯁꯤꯗ n square ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ n square ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ n square ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯟꯅꯤꯕꯩ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ n ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯇꯨ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯌꯔ ꯅꯪꯒꯤ n ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯦ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕ 20 ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯦ समेसन xi जे क्या xi मैम तिजनबी फोल जे 1000 पिरमने अदुगा xi स्क्वायर मैम तिजनबी फोल जन क्या पिरमबा 84000 पिरमने अदो नंग खंगदुबमना सिरा फ्रीक्वेंसी की मतंग केमता हायरमदे फ्रीक्वेंसी हाई तारी का कयारक थोके हाबने अदुगी मतंग मा केमता फलमदे कयारक थोइजा अनिरक थोइजा अहुमलक थोकपा याउजारा डाटा जे मरियक थोकपा याउजारा अदु मतंग केम फलमदे अदुना फ्रीक्वेंसी जे अखोइन एजुम तौदिजे केनो हायगान अमुरकते हेन थोकतेन लौगदुमने अदो अमुरकते हेन थोकते हाई तारी f1 जु 1 ताई f2 जु 1 ताई f3 जु 1 ताई f4 जु 1 ताई लौगदुमने केनो हायगा मा फ्रीक्वेंसी की डाटा अमदो पिरमदेबा सिना ताइजे कइनेबा नंगी फ्रीक्वेंसी दो 1 1 लोइ ओइराबने f1 f2 f3 f4 fi मैम जे 1 ओइराबने अदुना समेसन fi xi हाइबजे कइ समाना गे कांदा समेसन fi जे 1 ताग्रदुनि fi जे मदुम 1 ताग्रदुनि xi हाइबो समाना बे xi 100 1000 अदुन समेसन fi xi जे स्टारे समेसन fi xi स्क्वायर जने क्या ताने कांदा सु समाना समेसन xi square का समाना ने कोई ना काने fi ngai जे ने हुजि हाइगिबदो 1 तारने 84000 अदुइ तारसिदा पालो असि फ्रॉम लाजि पालागा नंगी वेरिएंस क्या तार गया कांदा वेरिएंस मथक्तना समेशन fi xi स्क्वायर हाइबनि अदु समेशन fi xi स्क्वायर दि 84000 वरे बाय n की वैल्यू दि क्या बाय n की वैल्यू दि 20 माइनस समेशन fi xi होल स्क्वायर हाइबनि fi xi दि 1000 ताग्रबनि 1000 होल स्क्वायर हाइ तारि 1000 जन यक पुइना रामनि बाय n स्क्वायर अरे को n स्क्वायर दि क्या ताबा n स्क्वायर दि n 20 ni 20 into 20 sina nang variance ne se kaktana ro 0 ma 2 na se kaktari 2 5 are 10 2 nang su kaktari 2 5 are 10 0 0 ere ko se 0 ma sina 2 na kaktari 2 4 are 8 2 2 are 4 0 0 adu itari nang variance kya tar kya kanda ahan bai je 2 4 2 have 4 4 2 0 0 later minus 5 are 25 25 0 0 and the 42 day 25 का तो क्या तारा 42 दगी
25 खाइदोक तारदी 7 7 1 1700 तार यारको अदुनो ऑप्शन नंबर C is correct. Si gyan tao bro tayo na ro. Gyan tao bro tayo. Loay na ro. Abilis lak tong asis bro. Ayuma. Kulang na namin. Ngasi je kaino mina Thursday. Thursday, Tuesday. Wednesday ra. Ngasi je na Thursday oi bang si Thursday, Friday, Saturday. Numi ani is the loisin yang mudra ne koi probabilities. Yang ngaji Friday se the Sunday to to sala jai. Numi hum ni is the loisala ba. Friday ne hayang na hangchin ne masam da duga Monday numi te English song na. Ngasi ra bod dia na 30 September. Ngasi wi ra bod dia na September 30. Oh, ngasi ra bod dia oi tadi ngasi keno gi numi ne lanchin bai numi ne. Moi misnau di ira bod dia ni adai khang da ju ira bod dia di khang mane. Ira bod amado ira bod ni na. Samang yang ji ko. Lanchin ngasi ira bod dia ne nang kari kari tau du nong. Mi ira bod ai je hero ni ma je. Mi anai be hero ne. Ani ben pam ne. Wakhal yam phajaba mi ne. Mi hauji pau da mana iram be sai. Thangol ado maya thang thauna na. Yam phaja be sai yam lai de. Is value. Tango.
irabot pu irabot ai wani da yare ko sim to ji si question ni kitang phajai smaina ju hangjong gali si question je kitang leithok lesin dor hang ba do leithok lesin do gan da nang asi de dum khor ni asi yam lai bo question ni je no exam de khum moi da bai tar as leithok lesin dor the mean and the standard deviation dia je standard deviation mean ge standard deviation ye piram ya bo be set of data mean jina ge piram ba mean jina mean the x bar hai bni ko mean the x bar 5 piram standard deviation di singma na sel singma jina ge piram ba 2 na piram yare ko ado no english ki di compulsory na te ko ai sigi no yaw yaw na hai ba ni no english ki go sing gi di yaw ning ma yaw ning da moi to darkar ite du gi di yare ko yaw ning ba ngang yaw ning da ba ngang to yare ko english ki di no free da ba course ne ba no gi si class 11 12 ki maths ki matung da no nda da hang ba english to kamai to bi previous year question nai na du ni adu gi da bo ni adu no yaw ning ba ngang yaw ning da ngang to adu da compulsory like that yar ba min 5 tare standard deviation 2 tare man has if 5 is added to is value hai ba nangi set mayam du da di yes it is free nangi set nangi value mayam du da nangi observation mayam du da nangna 5 5 5 5 tin jana re ba ado anu observation am tarak tu ni 5 5 5 tin jana da di kya tarak ne ba anu observation am tarak tu ni ado what is the coefficient of variation of the new values hai hai di data do ha nei data do na ta ba to ba data ma tawra du ne ba sense tawra du ne ba anu bu da ado anova dugi coefficient of variation do kya ta ni sne yong ahan bagi coefficient of variation irai lai bu yare si ahan ba set ki coefficient of variation di cv ai dra coefficient of variation di si irai lai ni kya ta yare ba coefficient of variation di sigma by x bar sigma by min into 100 na ba do ado ita di si di 5 by 2 by 5 into 100 to asidi kya tar 5 na di 20 adu tar di 40% na dum hayare ba ahan bagi ko sigi coefficient of variation di 40% ne hayar me ado mana data change ta uram ne kamai data change ta if 5 is added to its value aje 5 tinjana kanda then what is the coefficient of variation of new set of values ba anu ba tarani na set to han na ju mana na adu gi coefficient of variation kya ta ni sine 500 fundam ado nangna change sa ko matam da data ma smaina 5 tinjala ko matam da kari hong ba lak tui mal min do hong ba lak tra yeng ji go akoi example oini yeng ji si question je kamani yeng ba ya ka na nangi data do 10 ne 20 ne 30 ne 40 ne lo ja yare ko 10 ne 20 ne 30 ne 14 lo ja 10 ne 20 ne amuk se 20 ha je amuk se 20 and 30 lows ya see data see value data ne har jab see distribution de see min puthwai tar x bar hai tar min puthwai tar kya ta ni min hai ta si luitin jana ro 10 plus 20 plus 20 plus 30 by 4 see di kya tar mathak se 800 tar mani ko 800 tar bra 800 tar re 800 4 inde 80 ya ba 80 da 4 ni entar di 20 tar minje kya tare ba 20 minje 20 tare minje 20 tare ko aduna minje 20 tare ado mana sai 5 hapsalo abdo siradi 10 hapsalak sine 10 hapsalak se plus 10 aja no boda ta ma sem je example lo bani na sai do mana do bam lo bani ko kari hom bola ki do yeng je 10 hapsalak phama tam da yong ko sa 10 hapsalak phama tam da sidi kya tar ni 20 tar ni se 10 hapsalak kan da moina sai 5 hapsalo amni khoi sidi example just atopam lo jab ni ko asidi 30 kari lage adi managi yeng dune ba plus 10 asi 30 plus 10 sidi kya da do ba 40 asigi min di kya tar ni si min di jana ro 20 ne 30 ne 40 ne citizen ai je ke do na sai 80 ta gi dro ma thak se na sai citizen bi 80 ta gi dro 80 da kya tin lak tu no na 40 din jala ine ka ina ka da si data mari ne data mari je tara din jana gi me 10 do mari tin ne 40 ta ra ne by 4 na de dum yen do ni ka ina ka da min da ma khani lak tu number of observation mari ka tang ni asidi kya ta re 40 ke no sidi yong se sirak ke do ba sa
80 the 4 ni entire sai 20 daramni plus 40 the 4 ni entire 10 aduga 30 dare adu min da hong blai je min da tara henkale nang observation da tara henkat ba khudingi min da ju kya henkal gane min da ju tara henkal gani e sim khanga domne yarba nang da data am piram me ba adugi min do 5 tai sir min je 5 tai haidra aduga 5 amu nangi data mayam du da 5 half ko le am na tra value mayam du da adu tare anobo min haita anobo min no kya tara kani new min do harji ko new min do sira x bar har ga dya sai ro anobo min na dya sai ja anobo ne ne asi kya tara ni na sai 5 option gi min na min ju 5 henkal ka ne 10 ta ne yan tar ba du ngasi de khang lo ro se si question ji ga dang te mana bu question amang ka dum khum duram na ek data min value gi mak to kun henkal ai ta 20 henkal ai ta nang min 20 henkal ta re adu to ko do the standard deviation di kari dor ka ni sinaba standard deviation di yeng ko to standard deviation na sai 2 da gi ni ado standard deviation da hong bala reng ja standard deviation da hong bala reng ja ado standard deviation is di hoi kamai dor bu thui sine ya ko standard deviation is hoi kamai dor bu thui jing ta ne standard deviation na mun yong tar di kari wele me ba standard deviation ai tar di variance da square root ka bu ni standard deviation ai je yar ko in standard deviation ki variance ka khena bu khangwa ba standard deviation ai tar di variance da square root ka bu ni yar ko ado variance ano ho to je ba variance ano ho to je yar ko variance di na han ba da taji ki variance ano ho che han ba da first da taji ki variance first data ai tar si mathak lai data ajni ko sigi variance ana wala je my variance di kya ta ne kan da khaidong na ro min dagi mathang khaidong ne ai give do variance di are ko min dagi hoi prince min dagi mathang khaidong ai do 20 dagi 10 khaidok tar di kya tar ge 20 dagi 10 khaidok tar di yong che tor je 20 minus 10 yare ko 20 minus 10 adai mathang na kana ado tinjina view wa do are ko mathang na 20 minus 20 mathang na kana 20 minus 20 mathang na kana 20 minus 30 smaina to view wa do are ko adu ga si kana yeng adu ba variance ya 4 ne ne dum ne adu si mathak se kya ta re variance se kya ta khing ji ko anu data ji ge CD 20 minus 10 di 10 dare CD 0 sakra doni 0 si 20 minus 30 di 20 minus 30 di minus 10 dare by 4 CD ga dar ba 0 by 4 I know hole is a land bro sum bro hero variance 0 ta ai ji janing bro se variance 0 ta ai ji janing bro kana si ka si gyan ta bro variance 0 da hali jain sum bro se kari da lali susma ro variance da ina 0 da hali je aina abdi variance hol je lan bra sum bra ba ina hol je kar matan joges nang gyan ta je variance ina hol je whole to the variance ne square yaudune adune no jang ni je balance hola kana square yaudum ne ab dong gandar bo adu square yauda bai ne square yaude aduni adu ha ga dum ne variance de square root square si hapa ga dum ne ba adu square yaw hapam draba mathak se adum 0 ta dui le ram ne to adu ne apuni square hapai je ai negative to mang na ba square na traga modulus se kano min deviation di modulus hapi ko min deviation di modulus hapani ado modulus na traga square hap traba mathak se adum 0 ta ne ba always 0 ta ne ba to sira 0 ta rai je gyan dar bai na ja se square hap ka dum ne ba se square lo hap ka dum ne se ya ne ko ando 10 square se 10 square to minus 2 square ka ga plus ta ge je
यारेको माइनस तो स्क्वायर अदुने सिजने हरेजे अदु ताडी 10 स्क्वायर 100 10 स्क्वायर 100 100 प्लस 100 200 200 तो 4 ने ताडी क्या तारो सा 50 मागी वेरिएंस से क्या तारे बा 50 अदु तार माई वेरिएंस से 50 ताडी स्टैंडर्ड डेविएशन दी क्या तारनी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से ले आप दो वेरिएंस की स्क्वायर रूट ने आप दो अदु ताडी रूट 50 तारे समाइना अदो अनोबो डाटा की वेरिएंस हम येंगजेबा अनोबो डाटा जी कनानो अनोबो डाटा जी नंग 10 10 हाफत खिमने अनोबो डाटा जी कनाने बा नंग 10 10 हाफत खिमने अदो यो अदो खाइजोने सिसु 20 माइनस 30 यो 20 दे क्या खाइजोरनी 30 मिन दो खाइजोरतुनी 20 माइनस 30 होल स्क्वायर थमाने यारबा अदगी 30 माइनस 30 होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 लारिसा ज्ञान दादरो रोशनी ज्ञान दादरो 40 माइनस 30 विद्यासागर by 4 so 20 minus 30 the minus 10 whole square at 0 chakrani plus the 10 square so get out of 4 adi yong si ju square na draga kanu hapam dradi modulus hapam dradi 0 chaki juni mathak se adi 30 si ju 100 plus 100 by 4 si ju 200 by 4 si di get out ba 50 tare standard deviation adu 30 standard deviation je kya tare over 50 tare yare ko हाइबेट्रदी सिंगासी खंगसलरो सीजे काउ सोयादे नंगी डाटा दो अहाम 10 20 30 40 लेजरमने अदु नंग तरा तरा हेंगलगा 10 10 हेंगखिबनेबा 10 10 हेंगलप मतमदा मिनजु 10 हेंगलकनेबा सि 10 नते 20 हेंगलजु मिनदो 20 हेंगलकनेबा अदु स्टैंडर्ड डेविएशन दि होंग बलै रोय तो स्टैंडर्ड डेविएशन जे सेरा जु 50 दाई सेरा जु ओवर 50 दाई अनि मक्सा माने अदु सि खंगसलरो को स्टैंडर्ड डेविएशन दि होंग बलै रोय मिनदा खतंग ने होंग बलै दुजे यारे को अदुना सी क्वेश्चन जी के चंग क्वाने दा माने सिराइजे अहान बै डाटा दुगी स्टैंडर्ड अहान बै डाटा सिजनी 6 बॉक्स मनुंग जाविजनी मिनदुना 5 तारे अदो 5 5 हाफकोला खिमने अदुना मिनदोय 10 तारे जे 5 माकोलागा अदो स्टैंडर्ड डेविएशन साइ 2 तागेबने अदो स्टैंडर्ड डेविएशन जे दुम 2 ताने अब होंग बलै रोय हबदो अदो इतार मान बुझो जे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द न्यू हाबने अनो डाटा दुई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाबने अदो सीडी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी हारो को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दी कई समान बा फॉर्मूला दो सिग्मा बाय मिन इनटू 100 हाबदो सिग्मा दी क्या तारे सिग्मा दी 2 तारे 2 बाय 10 इनटू 100 अरे को सिकल थनारे 20% तारे आंसर 20% तारे अदन साइड सम द होल म्याम ददी नंगना डाटा दो आन सम वैल्यू दो 10 हेंगत पा 20 हेंगत पा दुमाइना प्लस तौरपदनी गो माइनस तौबद सब मानै अदुमाइना चेंज तौरकांदा देयर इज नो सेंस इन द स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज लरोय बट देयर विल बी सेंस इन द मिन द चेंज तौरकनी बाय हाउ मच अमाउंट क्या ना चेंज तौरकना का ना 5 5 के 5 5 एंगल कनी मिन द 10 एंगल 10 20 एंगल 20 अदु हाय बोन ज्ञान ताहरबो ताहदबो दाइना रो ताहौको कनो जोगे से ज्ञान ताहरबो नंग तादे हाबदुबो यारे ताहरदि